ngubu tujya kurebera hamwe uburere 10 mu Rwanda bugira umushiha gusumba ubundi. Reka duhere ku karere ka gatanu kugira ngo turebe neza. Kuri paje ya 255 turasanga akarere ka Burera. Akarere ka Burera kagira umushiha mu kurya, mu kunywa, mu gukora iki byose. Ariko ikintu ca mbere ngakunda mu bintu byose mbese ko kiyumvamo ibintu mbese kagira umushiha. Akarere ka Burera ngakunda kurya, noneho nkungu umusabye nk'ikijumba aho kugira ngo akiguhe hakumena umutwe. Noneho twigarukiye ku karere ka kane. Akarere ka kane ni akarere ka Musanze. Akarere ka Musanze ko kagira umushiha wenda ku bindi. Mucyo kunywa bangoga nk'abari gusuka mu cyobo. Noneho kunywa ku kigage arahurutura ukagira ngo bari gusuka mu kibindi. Noneho mu bijanye n'ibyo gukurikira, mu bijanye n'ibyo kurya wajya barabibarutse. Noneho guce iyo ari kugira ngo ari gutera ibisinde ari kujugunya mu mwobo. Noneho twigarukire ku karere ka gatatu ni akarere ka Nyanza. Nyanza yo ibintu ikoraga mbesi ni ibintu bijanye n'ibyo korora, ariko amata giwabo bayihambiragaho bakayihambiraho nta kintu baguha, nta kintu baguha. Ako ngako bakagira ishari bagasumba ba. Noneho reka twigarukire ku karere ka kabiri. Kuri paje Nyamasheke ikundaga ibintu bijanye no mbese ibintu bijanye n'ibyo gukora, ariko bagakunda abantu bijanye nyine n'ibijanye n'ibyo gukora mbese bijanye bakumva ibintu bakoze na hantu byagira abandi akamaro nk'ibyo ngibyo bakagira umushiha bakumva nyine nta kintu bageza ku bandi. Reka ico tukiveho twigarukire ku karere ariko kambere kibaruma gisumba abandi byose. Kibaruma nyiriwe byose usumba bose ni akarere. Kandike muri comment. Rero agandi makuru ngiye kubagezaho, unimba wanyishimiye kora subscribe, fungura inzogera, share, comment kugira ngo umeze matemu gatanu ku kandi. Noneho twigarukire ku makuru yatangajwe mu gihugu cya Kongo Kinshasa. Mu gihugu cya Kongo Kinshasa amakuru yabayeho ni ukuvuga ngo haturikijwe ibibomu 8 bya grenade binini birabibaho byadanje. Noneho kugira ngo iyi video nyine kujya irasohoka ejo ku mugoroba saa 10 n'igice. Nimba wanyishimiye ko subscribe unyandikire muri comment kugira ngo nkomeze mbatemu gatanu ku kandi naribi je bagitega uwo mwere mwabanye nawe ni Karimagezi ubatamo gatanu ku kandi abanze baranze abatanze nabone bamenyera aho ngaho. No nimbugeza hano ije kumva iki kiganiro manze ukore subscribe ufungure inzogera share comment kugira ngo meze matemu gatanu ku kandi naribi.